A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min Dikma wa mil akhirati hum tuqimun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina alaihim anzarkahum am lam tunzirhum la yu'minun
Ya. Wa. Tua. Tua. Lahum. Azabu. Harus dua. Bun. Adin. 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 So. Sadaqallahul adin. Siapa namanya? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Zahid. Nama saya Barwatul Nafis. Saya. Ayah saya Muhammad Anwar. Abang Zafir berapa tahun umurnya? 7. 6 tahun 6 tahun 1 bulan. 1 bulan. Abang Zafir kampungnya di mana? Masjid Bandung. Ya, Abang Zafir kelas berapa? B7. Siapa ibu Abang Zafir? Ibu Nanti dan Ibu Hadis. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.